Tui whaatalo whaatol whaapupunga telefon mo le nei tai au. Ua whaaliele fia le tō malo pito silo na wawi whaapupuina lona whaitaua whai ona o le whaasila silanga le malo o le a whaalu le selau ma le 8 miliona Tala mo se a onga fau 5 potua onga I se folasanga na whaie Lincoln na whaauhi viaia le ministawa onga Erica Stanford. Fofanga le malo moa onga le tō malo o Selwyn e au fieni potua onga fause se fulu mo le a onga tūlanga lua I Lincoln e se fululua potua onga le atoi whaapopo mo le a onga tūlanga lua I Araria Springs I Lincoln. Ono potua onga le te roa Hotu Hill Primary School whaapea mani potua onga I te rau Horopito manisi lava wa onga I le tō malo ua whaamani aina I lea vaenga tupe. Na te ina le Tenancy Tribunal, le talo sanga se tangata iona se whale nofo maututongi po se landlord, e whaititia le taimi whaatulanga ina, ino nofo ini tangata ilona whale nofo maututongi, na ta waile po te whaapea, o lo nofo ile taimi nei se whale taavale, le landlord, o au kusol tau sanga talwai, na whautua ina I Cram Mark Sheaf le tangata o lo nofo maututongi ilona whale, o le awha ataulo na whale, o na uafia sifi Australia, na avea mafa avea ngai le tina le na whanau to lua, manisi tangata ino no whai unga vai aso. Taluai, safi soani pe au ina tatala le whale mō tangata. E o atu e whaava aipe lantou te fia whaatawina le whale. Na mwhai ona maua I Sheaf se tangata e whaatawina le whale. Peita e na a fie ni ngase, ma mo umia le whai oni ta otonga se lua mo ia, ma toi ave ese mai le whale mai le marketi. Sale I mawhai ona sifi Australia, mai e talo sanga I le tribunal. E mo umia lo na toi foi ilo na whale, leo lo no fo mau tutongi ai ia tangata, masaya whailo le tribunal, o ia, o lo nofo I se whale taavale. E le tala whea ngai mōna tonga whitinga, o le tala Adi Watson, o le sui o le tribunal, lea e loina tangi mamata upo, a tangata nofo mau tutongi. Sasa ili le tangata nofo mau tutongi se whale e sifi iai, pe ta ia le imawa lava, ma olona tali tonunga. E mawhai ona no nofo I lava ia tangata le whale nofo mau tutongi, e o atu ila solua sfulfaa uni, na whaali e Watson, o le tūlanga māsani whaatula fono e te tau lava ona mulimuli ta ia tuunga o se kone karate ua mai ona whaatulanga ina mai le o talia ina ai le talo sanga le landlord po ole e ana le whale nofo maututongi e vave ave ese a ia tangata. Ua whaapa ual whale tupe whaaleo leo le 25 o basis points, mai le pasene tulo ia tupe, ma ua tula I mai I le 3.5 pasene, ele o iei se whaailo mai le whale tupe whaaleo leo. Pe ona toi whaapa ui se taimila tamai, e ui o lena whaailo ia aparila le whaapa ua le pasene tulu ia tupe, I le taimi nei. O se taimi pito sili le nei ona mawalalo I le OCR, talo mai se te malua awhelua lua, po le pasene tulu ia tupe le whale tupe whaaleo leo, e fua iei pasene tulu ia whale tupe, ino no ngā tupe ma tupe teu, na sauno le palemia Christopher Luxon, o le whaititi o le 5 maka po basis points, o se tala fia tele, o na a whape 5 se lau awhe tala se mō kesi, e tutongi mo le 5 tausanga, lona winga, e lunga la ititi ato le tolu se lau tala le tupe tutongi mo le mō kesi tutono, o vai aso tailua, whaatase ma pasene tulu ia ua whaititia, ua mole mawina fo ile whaapa ua pasene tulu ia whale tupe, ina ua whailo lea fuafuanga le whale tupe whaaleo leo I lea solulu, wana nafi na whaasilsila ia le ANC, le whaapa ua pasene tulu ino no ngā tupe mō whale ia le tō mau, pe fesui ia lātou pasene tului, whaapea I pisinisi, na whaapa ufo I pasene tulu ia le PNZ I lea solua. E se lia male tolu se lau fito se fulu tau si soifua I whale mai, o tau si soifua ia ngā lulu e mafo mai ta otonga, wa amataina la lato tite e au kilani, e maasina atoa lea tite e whaasanga I taimi vala wina I lato, e ngā lulu e whaapopo ai, ma o se tite e talia iato ngalunga, o le lava o lato o whai ngā luenga, o lo o tite e sui al whaala putuputonga tau si soifua ni usila ngā lulu e le whale mai o le Auckland City, whale mai o tamaiti le Starship, ma le whale mai Green Lane, la tau te le talia ni wala au e ngā lulu e ni taimi e leo whaatulanga ina e ngā lulu e ai, na whaali e se tau si soifua le Starship, e matua onga ma whaawau pele au sangi o whai ngā luenga I whale mai au kilani, e whaamalo sia fo I tau si soifua e ngā lulu e moni taimi umi, e leo le leo na tutongi I overtime, ma ola matia I fo I soifua tangata ngase, sa tā paile le te o New Zealand se finangalo, o le te whātu ora.
E te tau lava o nei loe ta maiti, taimi e tapu e ai o lātou wā ta whaatasi ma le mafua anga. E te tau foi o nei eila lātou wā ia te tau, e toi whaaui e se eila lātou malienga iso se taimi, pe ona sauno le komisina motulanga patino, e le taito atasi. Wa whaeloa le komisi mo mta upu patino o tangata taito atasi. Ni fautuanga fau mo le puenga o ata, ma videos mo whaala patonga, ma o se tau mawhaingai puipui eita maiti matupulanga tala vau. Na sauno le komisina Michael Webster o lea ta ea la fau e whaatutu tonu lei whaala patonga i pe yoa onga kalapu ta alo ma kalapu po mafutanga whaaleanga nuu. Ma o le afsosani whaamalo siya atili eita maiti e ia whaapopoina i fo ile sila fia o mātua ma tangata wa aia tamaiti e whaatino a lātou waia te tau i o lātou tūlanga patino. Na sauno le komisina o le tapu e male fe whaasoa inga o ata o tamaiti matupulanga talavou e whesosone e whaamaumauini vaenga le leina o lātou au sia mani mea whaapito ana tutupu peitai e tāua fo ile nofu sila fia o tangata i tūlanga la matia e o iai le whaonganga ma le whaasoa ngau i ata ma whaatino le ngaio inga tāua e puipui e ile tūlanga patino o tamaiti ma whanau ina ia saonga le mū maini a afianga e ono o iai. Na tāua fo i Webster, o le teunga whaatasei ma le avesenga po le tabenga o ni ata mani videos, e tāua o nei whaasolo lawa ina mātutua, ma sui winga o tamaiti. A tonu o se atana maali e mamana ia a ola ititi, peitai e ono avea o se ata e atu ngalu ma popoleai, pe mai fo i pe a whaonga ina ma whaaso ato, i nei vai tau, o le tā pao se malienga, o le whaatinonga pito sililea, o na tala whea ngai, pe ona whaaliele komisina. Wa amataina ni so engal matanga wenga wa onga ini mata upu waliki itua masa talo sanga ina ile so sone le New Zealand na whaeloa le matanga wenga ile Radio New Zealand ile asolulu se emaili ile au whainga wenga na whaeloa ile popolinga tele e winga ini wha amatalanga ile whaatanga ina o na whaalauloa ina ma whaasila i se so engai whaatino ina e Michael Heron. Sāwala aulia ina fo ile leitio New Zealand ina ia whailo ima Heron mo se tala noanga pu'u poani vaenga sa whailo atu. Peitai na vave ona leita lia ina ile leitio New Zealand. Na whailo ile leitio New Zealand le tai la solulu na o lātou wa ai se kopio le emaili i whaatatau i se whe au po se manta upu na lafo le komisina o onangal malo Sir Brian Roach i lau whaingal wenga i le vaias taluai o se la pata inga i whaatatau i le saufia po le likio whaamatalanga i tua o le asolua sfululu o me na lafo i le emaili a Sir Brian o le asotonu le ana lipotia i le Radio New Zealand le tu inato o se polo ingal whaamsinonga i le asolua sfultasio me e polo kai le lipotino ni whaamatalanga i pui i ai i se pepo whaamatalanga mua o le i whaailoa ina le paketi na whaamaoni le sui whailautusi moa onga Rob Campbell le emaili ala matanga luenga wa onga i le au whainga luenga. Walata ina whaatoluina polo fiti mamala kampania le Fisher and Paykel Healthcare i le tausanga. I le whaiunga le tausanga whaaltupe le masina o mati. E tolu se lau fito se folofito te se malilua miliona tala polo fiti mama. Whaatusa i le se lau tolulua te se maliona miliona tala le tausanga taluai. E lua te se mali olua biliona tala tupe maua. Whaatusa i le tasi te se mali fito wha biliona tala i le tausanga taluai. Na whaalia le kampani na maafua na au sia le 2 biliona tala ona o le whaataunga o mea whainga luenga e whaonga i whale mai matali popuni o fufonga i tonga fitia i whaafita uli e a afiele mana waile taimea moe ai sa iele popolenga o le company ona o la fonga matiute o loana folfola President Donald Trump o le United States ona i telenga luenga le Fisher and Paykel Healthcare o whaatino ina i Mexico ma New Zealand ai o Amerika la lātou maketi au tū. O le atutongi al company whaatau ta avale o le LG Podcast, le silia maltolu se lau fast fulu a fitala i tangata whaatau. Ina ua i ona molianga i fitu, i lalo le tola fono o le Credit Contracts and Consumer Finance Act, o ia molianga na whaia le komisi mo pisinisi, mai whaatatau i le whailoina i le LG Podcast, o whaamatalanga au tui tangata nono tupe, e winga i ala tau nono ngā tupe, na whaasala ina foi i le se lau se fulu 5 a fitala. Na
faalia Vanessa Horn sa tanga I lava le komisi le puipuinga o tangata faatau e pito faingo fiona a fia I faafitauli o se taso vaenga I ave I le faamomoa le komisi I le faamalo sia le tula fono o le faatinonga leo lo latou tiute pe a latou iloa e le o faamaliaina e kampani ta avale a latou matawhaiui e te tauna faatino I lalo le tula fono ai maise lava o kampani e faaita lafu le faataunga o ta avale e ono anga vaatangata na whaia latou nuno ngā tupe mo latou ta avale le LG Bokas mai le vau le lua fesfulu lima ma le lua fe lua tasi mo ni taui mana faalia le komisi o le avave faafso ta itangata na afiai na amata su enga le komisi le LG po I le masina o ke topa lua fe lua tasi ina uatu ina atu se faasea. Ita alonga o tatala I New South Wales il tamisango le State of Origin o le lakapi leki I le manu malo I le awa kuini selani pe ona iei le poana po ai whaai o le alonga se fuluma le valu I le ono o Zach Lomax ma Brian to o na mawaina si kua mo New South Wales le afa mua e tale afa se fulu faa I le lua o le amatanga le afa lona lua na mawele sikoa kuini selani e le li o Xavier Coates a o tuli I tua to o mai le alonga o le sikoa Dylan Edwards I le minuti alona fitutolu na whaamautu I nai le manu malo le Blues a New South Wales o le taalonga lona lua le awhaiei Perth I le aso sfulvalu Iuni ma le taalonga lona tolu I Sini I le aso Iwa Iulai. Tala fawia ma le siufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au.